Wangupachi Masaikona mayamgidamukta puduna laksari stock market ki long term da invest tawada kyam kanaba or kanadaba haibagi matangda khoi punna jingminasi hoje khoi uribasi candlestick ki chart ne memnasu yana khangbire haibasi ki chart sina kari khangino natraga kari dawri no haibasu khoi stock market changbasingna khangbigani kana gumba kharna stock market se jwar sanabani lagaw khawbani ladu sanabani hai hoi adumaksu haibajai tawbadabu akhone stock market se sangsilaga long term da thambagi kanabadu ngasi mayam khangminase ngasidagi sahi ahumgi mamangda haibadi 2020 loisilakpa matamda lupa lising aniga sahumga 95 invest tawrambaduna hojik leiriba magi value duni 8436 overall profit 6000 masidaina mayamda thamjading isi karino hairagadi lising aniga sahum khak ngasidagi sahi ahumgi mamangde invest tawgibadu lising taruk profit piraga apunba amount lising nipan ga samri ga kontra taruk oirakpa haibase stock market natana atopa legal oina paisa tanba jaba mafamda masi laite haibase mayamda khanjanninge legal oiba means mayamna su yaba loan su yaba haibane mayamna su yaba duga loan su yana paisa tanbagi line da stock market long term da khone invest tawba matamda policy aniga 2400 na 8436 sahi ahum da convert tawba haibase yamna chawba profit ne hariba profit se 252.21% piba profit ne basi kadai dei kamai toroga lakpan khoi jingminasi ahanbada IDBI haiba bank si sidaina share tara lobani share amount gi value na 36.5 paisa sine hariba sigi value sigi hojik leiriba price na 85.55 ni aduna aina masida invest tawgibadugi piraiba apunba khogi profit se 134.38% se hoji profit oina piri every day se na 206 te leirambani hoji oiba mamana 333 ni 61% profit piri Karnataka bank share taruk leirambani lupa humfuga mangada hoji saniga taraga nipani 232% profit piri aduga Renuka sugar si 100 quantity leirambani lupa tarama thoga pisa tara humdo de leirambani hoji ki market ki price na lupa nifu humdoini hari bisu 286.34% profit piri aduga aroibada Tata Motor DBR share ani khak leirambani aduga magi ina leiba matangi mamanna lupa jangkhai mangaga makhaini hariba jangkhai manga makhai de leirambasi hoji ki market ki price 651 sida piriba professional 1073.69% ki profit se piri sida uriba se mayam sigi paisa si mayam na hangi si lokthokpa yaba paisa ra haibasu hangi ko si lokthokpa yaba paisa ni si aina jon thokkharaga I paisa se lokthokpa yai adu paisa se hapsilaga anuba stock leiraga thambasu yai khudimok loina yai adu mayamna hoji ubiriba simangni mayamda ina thamjaningbasu koina any stock ama haibidi means magi any koina share market sangaga share ama leisilaga long term da thambase masida mangningai gi chance yam nemi ko sumang mangoi haibase I haijeningi tawbudabu matam khara sangna thamba amadi mathau tai isam samna haikanda sida ina leirisi company am khata nate bank IDBI bank yauri Karnataka bank yauri ka Tata Motor yauri Renuka sugar everyday se jokhona masakhamu company ni hairiba company manga sigi share se ina leiraga sahi ahum thamakpada share khuding makta loss oibam tam jaude ko green oil se profit ngaktane smain tawraga mayam daina pijaningba message se akhoigi leiriba iramdam irekai sida ko saving tawbagi ainabi si seman janinge
सेविंग तबगी हैनबीसे सेम मतमसिदा यामना समना अखोइना इंश्योरेंस यावगे हाइरगदी टर्म इंश्योरेंस नत्रगा हेल्थ इंश्योरेंस याव हाइबलै अदुगा इने सेविंग तौगे हाइरगदी स्टॉक मार्केट चंगा लॉन्ग टर्म द शेयर से लौरगा सेविंग तौबगी हैनबीसे थमु हाइबसे अखोइगी फाइनेंशियल की एजुकेशन द अखोइ मयक लाना इरगा थमी अदुना मैम कनागुंबा स्टॉक मार्केट की मरम द खंगनिंगबा अदुगा लॉन्ग टर्म कमाइने लैगनी खंगनिंगबा इसिनाउसिंग लैरगदी अखोइगी मखादा पीरिबा डिस्क्रिप्शन द पीरिबा नंबर से कांटेक्ट तौबिरकपा यागनी अदुगा लोइनना हजिक सिदा इना मयाम द जेंगहलिबा शेयर मयाम अमसे लैरिबा शेयर की लैबम शेयर की जोनबम मफम ओइबा मफम से अखोइना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट हाइरगा खंगनै ट्रेडिंग नत्रगा डीमेट अकाउंट से कोइना कदाइदा कमाइ तौरगा फंगदिनो हाइरगदी हाइरिबा ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट से अखोइ बाय तौबा अखोइ सिदा अकाउंट ओपन तौबा मथौ ताइ अकाउंट ओपन तौबसे हजिक खोगी जेरोदा हाइना मयामना खंगनबा हाइरिबा इंडिया की नंबर 1 ओइरिबा कनो सिदा ट्रेडिंग की अकाउंट को सिदा खोइना चंगसिलगा अकाउंट ओपन तौबा याइ को अदो हजिक जेरोदा सिदा खोइना अकाउंट ओपन तौबा मतमदा 200 रुपीस मागी वन टाइम फीस लौरमबदो अकाउंट ओपन तौगदोबा मिसिना सही कुनगा मंगागी मखादा लैबा मियोय ओइरगदी हाइरिबा अकाउंट से फ्री दा ओपन तौबा याबगी खुदोंग चाबसु फंगी को अदो नसीमक आइगे सिगी जेरोदा की पार्टनर दा होगी सही कुनगा मंगागी मखागी अंगांगसिंग अकाउंट तौरकपसि अकाउंट ओपन तौरकपसि मी पुन्ना 20 की मथक्ता को मसी अकाउंट ओपन तौवे अदुना मयाम कनागुंबा सही कुनगा मंगागी मखादा लैबा आदि बिलो 25 years ओइबा इनाउसिंगना जेरोदा की अकाउंट नम ओपन तौरगा कदाइदा लैदिनो कमाइने लैदिनो करंबा कंपनी लैदिनो हाइबा सिगुंबा लैरगदी खोगी डिस्क्रिप्शन द पीरिबा नंबर सिदा कांटेक्ट तौबिरो हाइना हाइजरी दुगा जेरोदा की अकाउंट कोइना अकाउंट ओपन तौरबा मतुंगदा आइनो हजि ओपन तौरिबा शेयर तौरिबा स्क्रीन सिमक उगनी अदुगा मयामदा इना हजिकी ओइना शेयर तौनिंगबा कंपनी ना पंजाब नेशनल बैंक PNB हाइना खंगनबा पंजाब नेशनल बैंक से हजिक मयामने लैबा याबगी हमना खुदोंग चाना लैबा शेयर ने हाइजनिंगे 125 रुपीस ता हजिक लैरि 125 रुपीस सिदगी मासी तमने हेंगलागा सही अनी की मनुंगददी मासे 500 की टारगेट लाखपा याबा कंपनी ने अदना ngasi खोइना 125 ते लैरगा आफ्टर 2 years to 3 years to 500 संजौबगी को चावरबा प्रॉफिट तो मयामदसु लौहनजनिंगे मरमदना होगी इसे नाउसिंग जेरोदा अकाउंट ओपन तौनिंगबा अदुगा लॉन्ग टर्म दे इन्वेस्ट तौनिंगबा सिंगना पीरिबा डिस्क्रिप्शन की नंबर सिदा कांटेक्ट तौबिरो हाइबसी हाइरगा मसिगिदि सोइदा लोइसिनजगे